tugiye kureba bamwe abasore bahembwa amafaranga make muri equipe ya Rayon Sport. Bamwe muri abo ngabo turasanga umusore Adama Bakayuko wavuye muri equipe y'abatengeje imyaka 20 akaza mu equipe nkuru, aho yahembwaga ibihumbi bisaga 300 by'amafaranga y'u Rwanda, akaba ahembwa ibihumbi 500, aho ni nyuma yuko yarazamuye muri equipe nkuru. Uwo ni Adama Bakayuko. Mubyo ukora byose ukagana subscribe, like, share ndetse na comment. Twagiye ku musura kabiri urimo Ishimwe Fisto wavuye muri X Kigali, aho nyuma ko yaravuye muri equipe ya PRFC. Uyu musore waguzwe miliyoni saga 2 akahembwa ibihumbi 700 by'amafaranga y'u Rwanda muri equipe ya Rayon Sport. Umusore Kanabugire Roger, uyu ni umusore wavuye muri equipe ya Hirozi aho ari mu mwaka wa 2022. Uyu musore yaguzwe ibihumbi bisaga 600 by'amafaranga y'u Rwanda, akaba yaraje ahembwa ibihumbi 400 by'amafaranga y'u Rwanda, akarazamuwe akagezwa ku 600 by'amafaranga y'u Rwanda ni hasigaye. Uyu ni umusore wavuye muri equipe ya Gorilla. Uyu ni umusore wamenyekanye muri equipe ya Gorilla, ari umudefanseri, akaba yaraguzwe miliyoni 5 akahembwa ibihumbi 800 by'amafaranga y'u Rwanda muri Rayon Sport. Turasha kubagezaho n'abandi bamwe mu banyarwanda bahembwa amafaranga menshi muri Rayon Sport, yo mu Muhire Keve, Omborenga ndetse n'abandi. Umusore w'ubukingo Hakimu, uyu ni umusore wavuye muri equipe ya Gasogi yamenyekanye kuri 3. Uyu musore akaba yaraguzwe miliyoni saga 6 z'amafaranga y'u Rwanda, akahembwa ibihumbi 900 muri Rayon Sport muri uyu mwaka wa kabiri wo muri Rayon Sport. Akaba ari uko situation zihagaze. Murashaka n'abandi bahembwa amafaranga menshi, nabo turabafite, barimo Muhire Keve, Omborenga Fitina, barimo n'umudefanseri